Nipekuma ekoso ewo kaswa empotemo efa emanti wa mienu Felix ene Nicholas entemo achese wo muku abanti ani din edi Ishmael no wedi mfihia edu eno enchechemu anase ntwhwemu aposifo ya enunti no wo etimidi nya akwan ekokoche traditional priestess no anase dudu woman no enede ye maami ani din ababeto edwa se Charity Mensa wode sembi aba betu edwa a ninsem no emu enchemu no wode enchemu esem botaya enkwada no ede eba ne ho eno no na achese enye se ebia ye for say wo pe obi ba eba bejisika na emom wo mo eba ne nchen anase wo mo eba ye na so ye so ana wo mo ne kasa ye efa phone enkomodidie eso no na achese wo mo ekache ne sem wo mo epe ekwan a wo mo befa so wo mo benya sika na sika no enye se sika wo mo bedi a ase ebehye da bi wo mo pe ensem ano se de odi dwa no chemo se pocket no dry charm charm mum na wo mo epe se de nim se charm maye yusu charm di nya mema di jisika mema susu yusu charm di nya ma for girls ne for boys ne de keka ehun sa charm no ebi na enkwada Felix ene Nicholas wo mo efre no wo mo ene ne twetwe nkomo efa ho achese wo mo epe pocket no charm pocket no dry charm no na achese wo mo pe ebi advert wo mo ya na say how or explaining and some ede community no na wo mo ema wo mani ejina so say wo mo epe na wo kire mu an wo no de wan confirm me anase wan kire enkwada no esem wo mo agogoku eye wo bia wono wan kan kire wo nipa ne say na enkwada ne mienu say wo mo enko na wo mo gogoku obiam na ye ma me Charity Mensa ebra ye kire no ana ye kofi aposi kokoko pie mu e wo ho no wo mo bo ne punu mu a na wo bia wo mo bo punu na ni a wo mo kokoko hu no na achese ye ne errand boy ba ko so e wo ho no man din ede Desmond ni eje wono so eka no achese wo mo ensa eso nenam se na ye maami wo aboduma wo hwo no ntina achese wo mo ma na konya ne sem dan da obeba aba be reporti e wo police station ho ntie no ne report ni emu no bi no na achese wo de ensem we etu edwa achese wo chemu no wo de etu so said what they wanted was a pocket no dry charm so that they will never lack money in their lives. We and someone just what they to a job penny reports now what they buy according to interrogations are a course so a one share and I said one apostle for no anthem. Now a bimo as no apostle for answer aka mobile phone na womune ma mini edi and common na records I will record conversations no ebi at say and also a one na yenya bema and na say wono na de ensem no tu dia na wono so kasa na wo twemu ese ye ma me no won confirm me emma apostle ne se ampa so wono na directing enkwa no se wo mo emfa human parts na emba na say no so the statement ni tu dia say she is yet to confirm to the police that she directed them to bring human parts or human beings for rituals no ene yema yenya bema ana seidu wono so ne nsam a wode etu dwaba according to wono ebiem no enkwada no eguso kase eyampam wono a na ehye wo mo ema wo mo say wo mo emfa nipa no enye den embra na enu so say ene ekwa say it is only now that we have understood that the gravity of their activities to the extent of taking a life in the name of giving money to the youth for that matter. We ene de wode eka eye ehun achese wo san so etremu ebiem na na chese ohun ne say yes say no de eba na say de ebobo ban ntino ema enkwada no edi yes adwuma no enina no afei ena still na hwehwemu den ekwo esuo achese ni nyina mu no wo mu ebenya ehun na so me no wo eka say de ya ma Charity Mensa ede nukunu ene ne baba akwa na chese no so wo de wo muti adoma ebesisa breyi ede wo mo enchiremu anase wo mo emma bonten emeka se wo mo ehunu anase wo mo ehu eno eye na se abusuan form ensem a ye ma Charity a wo ye
papa yi anase juju woman no wono so ne nsem a wode ababetu edwa eno wo twemu a wono de wanka nche enkwada no ese wo mo emfa nipa body part bia emba na so enkwada no egusu insist se wono ne ka se wo mo emfa emba na ko te nkofo bi beba be ka no ho se wo mu ku akwada ne wie no mu sie na akwada nkofo beba be ka no ho na wo ba betu na so still ma me no odinai se wo ma enkwada no da akwankyere bia se wo mo emfa nipa emba na ebusuafo se de ekoi ensa we betimi anwo akire ede anase e betimi anwo ni pomasi bre ede because mami a ono anka obekasa na osia no da bi ono de wanhye anase enhye bia ni wono mo ede ma nkwala no se wo mo fa nipa bia body part embra enkwada no so insist se mami no anase juju man no na ehye wo mo emo mo de sade no eba ya na chesanka wo no ene beba betu emu no ede akọ na so ebusua obi a wo ye oba tan na sa mu boa wo bi kura mpo na wo ka che nkwada yi se wo mo enkuku obi na wo mo fo body part emmemeji sika na eden na ye kire enkwada no tese ye titi ni pakum e wo mayi mu ye titi akrofo e wo ene ye make the public mo mai na ye wo se ye wo ni pakum school ene wo ba wi anu se me be de me pese wo wi a wo mo nyina wo memeku ni pa ne ye wo se ye wo ni pakum school ni pa no ko school wi o graduate ye wa an robbery e school e wo hono no so wo wi o graduate na yenya se ye makwan ase ye makwan ase ye se ase ye nyese ase ye foso ase ye mfoso no de ekoi ene de ebei abusua omeyi dachi bi e wo honum e de emaye na so anamontu ben ene mpedifo entu fanfa because dudu na ese wo mo close down adverts na wo mo eye no TV stations no eye adoso eye abroso enu nti no wo mo enhwe na wo mo nsiri nyina wo hwa ebeye adwuma omeyi emra eye adwuma wo sa emra no wo mo ehya ebetimi eye adwuma na for adwenche no betudwa e wo tuma GH comment section like the videos no share e wo all the social media platforms so follow yen e wo your IG page and your Twitter page tuma GH_ekeskapa any di dasene ebesan edi ehia ebi makram